o le fato a manu mai lunga le case ko ngwa le nga ka pisa e le so den ka ko pisa le case le ka I think last year or the year before a le fato a to e manu mai le lunga le case le ai mana tua mai fo ile ata wa ma fa fo mai le atu o le unu wa I case lava le na lau manu I ai le tangi le tamale le no fo au se talia o mowate ino na fa sa mo al tamale o ankelu o ia topu wale o ngar kangi lea originally lena avatu tu sa yo le post fo ile la lena na mai ka kala nga posting avelunga pengi me ni kupe nga ke la foa e pe tu tongi ia ni leo le ta ua masua fora o ia le pe ka inga ngalo li ato le fa ko ako e mau manu mai le lunga se o sa I linga tu pata tu le pata o sa fa ke foi au fa pe e longa e ko mangu mai longa ngim ka upu ale ke vai ako le wa ave de kangi de kangi fo ngai a kupa I sapangi ia ma toni te vanga e kusa ma sa nga fo e pare mia len ko ia la wo fo le kusa la nga ko ia longa le post fo le nga fa e morio ia wa ka wa morio la nga la sa ia le ngo o morio a ko la vai longa le post ia fa penga fo ia le kupe molongaka o ngale sa ka ko umala vai ai wala ngai el memo mo fo le asia kai nga o le ka ko pisal ka upule ele ia lava se ka un fa nga morio e esele le post pe fa mangingo I lunga Facebook ele o sanga Facebook le so le lang ka wa ngai umala vai ka ko kala ma nga ia wala nga longa ka ia ele se aka fai po se aka o la ka mo ia a wa vela nga ma me o le wa ngau fa nga le menga e nga ele la kangi fa sanga le palmier kai mingai ai e ka kau fo nga koso aku ma a fa pe fa la ka fa ka nga wala nga wa ko la suma fa le fenga le bala nga le fa msinga le wa ka nga koso aku mo le o ko e fenga le nga ka nga su nga ia ai faisang kala por ambenga le ave la le paus mo faisang a bako se mau vo le e mau kingo sa kam foi esen mele wa ele yes me fa penga nga fai e morio ila no ka mi en ko po me a ko nga wa lunga langa po kala ma fa ka ye ai le fa sa o pe kam foi ar Facebook e fa mangingo ai ole pa fai ese e kam foi fa sa on mele ele kam foi e morio e fa sa a le lau fa nga e leo ia ko lua ia o le sebe o kusa lau ngofo ma la ko pasa ole tasire na vaenga ma lie ma ile mata ukulele ata wale wa ya fe tonua mana tu ambai ole kama le toni te vanga ma tupa isa pani o kama ya akula epa mau kingo ai mana tua fo la wali ile le nga o rate le ta vale fo ile tu lo le New Zealand na mana tua mai la wali le ko mo mai vai ile case le Molio Andrew Mowat is a complainant in a defamation case against former Prime Minister mai la ka ko April 9 2026 alangala e mamawa ku ikuar ka nyor case le mana tua mai ole original kangia le kangia kamare ona o se fa matalang e tu por case le ole para mia ia fia me kem ko nga ele o par mia fio le so la ulen balito ona anu le o musu be vile o me mali usa o musu e fia involve ele pokor kanga ka me fa koi e poko e fia lau pala ai ale o ke fai aku ore sia mo pingi le o pala ai ta ke musu e lau ke si upo foi le ke le ngala lau e kanga ka e se men pala ai e fa u mai foi ka ko ku nga u mana tu foi ore pala ai ngo berkasia le bo ulonge fai ore pala ai le lu inga foi le nga lu e makalasi ai ko e pala ai e involve le case le physically because e musu e ka fia sa mo le la fai ala nga fele le ai le ai ngofo fa so pe mo ka biki li para ai fo ile
ai whaonga kupe ma whaonga mea ai whaasufia ia gisi ka maiki e oi whai whala velave ai saula fila fi. Mea tonu ana leo tupu le li lea. Ai o ia e ka kaunga anu e ave langa keisi lea. O ia e ka kaunga ave ngā ave langa o ia sa o hai o ngara mea lea. Ai ua musu. Lenga fo ia musu e mele o rea la kua istaki sa moa. Mangofo ai sa moa. Mamakiva ilo i sa moa. Ile kulanga le. Anena ua uma e ngā. Le ua ngofo koe whaahoso le wari ile. Mare tua mai fo i sa moa. A little background. Ia mangingor ka kua kungu. O ai lea ka ngaka o Tony Tevanga. O ai lea ka ngaka o kupa isa pangi. Mana tua mai sa moa i to tono le tato o tunu i sa moa. O le awali ia. O le awali ia ngala ko whaia ngā ruenga parapala. Mo o le komisinga renga uma ko nge ia longo i Kingo Filipo. I lalo o le whaakongunga whaualo. Ai mai se fo ka ika inga fia me. Ia, a whaifo i kau ke whapea koe ko nge kia ngai o le HRPP. Ia, e le mawhainga ngā kia ngā koe ngā. O le tangata fo i le na tai mua ina le o ngā le ngā o lea. E li le ukua kununga no ngaka. O le tangata e tau teilo e tau mai hai fōringa le fōringa fo i o mea na te whaia. O le tangata tonu ale le ngā aru koso mai ka avale le na lau manu ia. Ia i o i le tulou ale taimio o masaro ua whaila ko ma masaro salonga ma mea ia. Le ngā mai ka avale le fionga le palmia. Naka le lega lidinga le mea. La tau fo i le na taimua le oi arrest mai palmia. Ia taimia le palmia o ngā orwhalangi ngā o le ua ave le fionga le palmia. Taimia le ngai. A o le taimia le ia vea ma palmia. O le awari ia. O kupa isa pangi, ma le ria. O le mea lai maali ai. Lea ua ngā lo mau ma mea uma. Ai koe mangua e lo fo i le mea le lunga. Mana tua mai. O tactic uma ia le awali ia le fo ua harua i le li le o mawate. Whaka ngā whaile ko i ngā langa ia le wha fōringa lea ma le kopi i kat lea le mele tau whai meila na whaasara launga ia whai mainge. Ma fia tama pei o ka ua. Ma fia pei mei o ka ua le whainga ana. Aua lea rupe whakta ua na ta avale leanga ia leanga solo o lako plans uma nei. It's all in ia fulfill le mea lea le e fiu wa e kau kongi le wharepui le au le mari kua kuloa. Whakakia ese ala le kofi paramia. Aela a tato woile. Kusa o lea lava e ka avilivili le lilia. E ka milo solo i kua. Kasi lea ka ngaka. Ele whaafonga mai ala tunu. Ai mese fort whainga maro. Kasi lea ka ua kauma whaisi fofonga pe a koe la kui samo. E lafi e o la pala ai. Ale la ua gofo kongi mai luma le wari i leo ia. Ai, e pe ai le toi fo e tilo whirangano le i atu. O leo o le wari i e koe sure la pos. Ia. Pe atu i se situ. O leo o e koe sure la pos le mingiska. Ia, po o le pos ala la pos. Io, walanga o le la pos o afamasanga. Ia ai li pokin afamasanga nga i le mingiska. O le tūlanga leanga le nāra mata upu le atu. Maro, sa o le lei lava. I lau mai kau a siaka ngō kilo i le ka upu lea. O mai lo mafofau. O whainga nge le cha pipi po a kongo a fiei e kule epa mari mongi marwaenga nge. O le ka ufu o le whaakoro o se mea o sa idele la mio kongo. Delaying tactics. Waka ko kikirangi e. O lea wa o pai election umai ang kupungei e a fia lava le cha pipi. Sau ya sa whaka le ngei le fo waku le wolo ke mai. Sau ya le hit and run. Ko kiki se furu cases o le hit and run le ka kia. Sau i drugs. Sau i pan menge komiki pan menge mei le mori ai ia fonkoe ma. Ia sau le whangangi fongo whaavai. People ringa mai o se series of ongoing events le e whai fo activity e whai. Inga ia kolo lava inga o kua le luafe kol se fulu le lava loke a mea nge. Ia vai le la akor kau sanga nge lava li uma ia whainga paloka. Ia kia ula ia o le whaua oso mariko o lua le kongianga ilo o mengi o mea whaianga nga soa lau pule e la kou lava ia. A leo wa makira kila lava leo mai ko lua lea. E wha maka ngā ma mailengo le swafo le parimia.
le kaimi ngai le veve se me o me fo le mo le fa fonga fo ya la ko sa ko ala o ma fa ma ko fongo le fa la sa onga mo wanga le sa wanga al parmia a wole po pole hit and run o lo on schedule lava me uma lava ma ko kiki lava ise kaimi ka ke silai ise fo wanga fo i kulanga fai e la ko e anga ka upule wa ko ai la lo ko ai lo ma fa mo lo ko ele o ku fa ua ma le fa pe o kam fai fa ngalo ka upule a le la fo la wa mai ma ka upule a ko la so sangi i me ye de ye ngai el malo mal pare mia le ka upule le hit and run kem salo ngi me uma lava em peng so sangi ni su enga man kam fai ngalo kam fai il ka upule a siak mal fa fonga fo ia mana tua mai fo i le atawa mana tua le tangata le o le li le o tupai o le li le sa le po e le keisi il te berto lo mo fam sinonga mo o le fix up guy o le tangata fo i le e alue e fa pa le ngi me ile ye ngi me fa penga ise aku ise siku o tanga kai make up me por kama fo ile ki nganga le ngi me o ye a wala vara wa longo winga ako e ku aku ise singa ngana fa fa ngo fie mo fa fo me sa mo correct ele o se ka kala anga le ku mai lunga vai so Olewa and progress different. Okay, the second police witness in the high-profile defamation case now in process at the district court has been labeled by the defendant's counsel a fixed-up guy. Ma, kama fo ile le king awul pupuri pia kama fo ile ai kambia le anga fa. Ya kau ese mai rolia. Ai ku ka kamalai. Kau ye fa paling ya me uma makurang fa pengama. A fa ingi me nga le ai fa ai ai a fa ye le ingi me nga ai fa le ai so ele fo la le kilo a council ngai ma ke sisi ingi ko inga le fa pegi ma ia te au fo ile atua ele o kiri fa ko ko plane te fei kama fo ma me uma o le ko ele ia la o le vai ma fa ai a tonu fo yo ala o le atua. This is the way kiri ai sai man ka ko ngore reo. Straight talk kan mele ko fa ko. Awa o te fai atu. O le ala le kua paka kua o sia la kangi lea. O le ale kua paka kua o sia la kangi lea mangai me. Esa oi lau sa uanga. O le mea lea. It was a post. O le status nga fai lunga a morio. Ilanga page. O le mea lea ka fai vai. Ko nga mea lea. He says, she says. Ito mo mai lian to. O le mena le ile o so vale fa foi la kala o I fa foi mawai I le atua e mawala vai I le ko inga ma fa le ye ngi le fa pe ma District Court Judge Talasa atua sa anga today warned superintendents to pa isa panile le marfanga for his constant reference to hearsay evidence during his testimony this morning. A koe whaamakala le whaasamoanga, whamai, e whaafia lava ngā won malapaka i kama ika I whaamasingo i a kalasa a kore li leo kupa. I lo whai so o au kala ia ma e whaapea mai, ngā o whaalongo o whai mai, ngā o whaalongo o whai mai. Lapaka I do le whaamasingo. O eke whai mai aso o ngā mea o hia sei. Ai kango e whai mai ngi au kala, ngā o wa ai I ai, ngā o whaalo o I ngā o kumo o kilo I ai, ngā o pai, ngā o kango I ai. O ia lea. Mana tua la. E le o la ua e o ngale post lea. O le post. A le ri leo Andrew Mowate. O leo ke malama le le I la vale a taua I le taimi o le prokalame le na o le. Le fwe lingo le prokalame le sa fai mo le sunga la au le male toa male uso ia tapuala. Ai le I fia soa le puli. Soa le puli le taimi o le e whakasa. That was one of the first prokalame nga ea. Lea na amai ai lunga o le saunoa nga langa ko ufa longo live ai prokalame lea. O upu nei le saunoa iai le sunga I lau le mali toa. O lea fo upu fa ava ai atu.
wa au mai lunga ia wa mai ai la ko la ko wa de wa post mai lunga ia tulanga o le sia li le la fo mai kupi i sia o ri le o le o a fa maungia va in other words le atawa o lai report mai le fionga le pare mia o le kaimire ngai o lai nga ke li pokia mai le mea lai sa va ai ia yonga tu lo sila ia yonga fo ile post morio o fesiri la o le are leanga e pe ya ka ua leanga o mea ngai o talk show e fa pe nga e fa yo ka ko opinions according e mea ia nga ka ko va ai e le nga ka o ka kala mai e ka ka a o kusi mai ai fo se ka pe ya o va yo ko kusi mai anai e fa ya inga ia le New South Wales ile mako maroons nga ngai fa ka inga ia e fa ngo fia la o waru li poki o fa ku ia la le fu kusi mai ma e ya se kon merda e ma fa ya lan fa pe mai ia anai toli o ke ro pisar nga post o ke kusi se post ma ai la o lai it's out in the public e ma fa nga ka kala ia ma fa so ai ka ngaka wera pe mo i pe le mo e ma o le mera nga ia fai ka ria ka ngaka lai ku o le mera nga ma fai le mo i o langa ka ai fai o lai out in the public it's open for conversations o le binga la le te fai ia sa no mai man to fo io tu pa i lenga he was behind this one to go me fale allocation e fa penga ave le tali i le PM le tava le leo man to le na post le sama observer le matanga to sangani ia le ngo mato to saula i le commissioner deny if me se fa matalanga nga ele ise me fa penga na tupu ia ele tango fia fo le fa na o le palemia se ta vale le officer leo at any time ole that's part of the hearsay theory la le koko fa karango ngefiafi e binga fo i le kamali e na tono lava a fa fonga mai le tu le taimi matato sources can somebody private o to mo wa se le post le na fa mo le I'm pretty sure ila mutu ma o to ia tato fa mo le tato o nga do fo ia ia se o ko can somebody send it to me private message to my se kongia ku nunga le post le la o le post le koko vo lunga le page ia ave vo ka ko fam singonga fa pe o ka ka lau but I believe everybody knows the manga ki so ngo ia siata ale na o lai lunga lai public lava le na vai nga mai posta e fo iso se si lava lunga alu winga le o fa yetu lo tala e o fo ilo lo to le o ri to lua ia ile le manga fanga fa e nga ngo fa ile ma se ku lo luku bo o le are ku paka ku pe pa u ele pale mia ile la mele la fa tu lo e sui e lo kai le pale mia ile kan ile mele adu o fa ai le o lua o le post le na fa o le post e se tanga tale na fa ia ai paula mea mauti no le la tu ilu le la mo ile te bile dei o le makila kila ai o le lua fa kau ke ma i kua ko le game o le alu sia ma rua nga rua wa ko kuri o o mai ngai le mea le e ke rua le mangu maru it's over for you it's over ele o le mea la nga koe fa fa nga rua fu o le nga rua makanga rua nga leo knowing e ke rua ke e ka ika e ke rua ke e le mingiska o ngai vai le nga rua koe fai kau wa le koe ku ko kasi makanga rua nga leo whether you like it or not ele koe ku ko kasi o e fesili aku ila e papo la ma fu angal na mea ioi le na auso mai ngai ku ila e pa wa kasi le fa ka wa soli a taua ma nai le usa ko inga koe fai le usa ko ka utanga ka fa mai o le makanga rua nga yo leo ka ku ko kasi le ai o nga suia o nga e suia ma e ave e sea mai le ku ko kasi sai ai e ngofo au mai ma pu le ai lalo o kulanga fa nga malo wa pu le government ioi
On mafuanga foi lenga e mga awa e fa ma e kudi iken kan fa maroro ke mi foi lenga e mingiska nga o nga langa mai ka upu le ula be kongole fal fam sing wa fa nga nga so da kongole o fa nga fam sing nga le a le la o kongole fal fam sing ia o ke le lo e se le o kuso wa le e se fa ko kuanga po se sala pu le ma fai o nga lu fa ka se le o le ngai ma ka o le fa nga minska o nga ruenga e fai ai o nga fo ia fa fikau di le asiak le na tonu wa ia te au o le isi tu pito i mata ngali a taua o leo ngei leo fai gei ku ai ngā kangi and it's part of their job now se fa yakwa la kala le ka maru rufu fa fonga mai ala fionga ya afa masanga le komsinga o lo acting le taimi le nei e iai kangi a longo ma mongarisa o le kele o ngā mau kangi pakau ya kia le fa kula o fa soar gei o i kau ke loa e iai ka ngaka lai malama i longa kofinga fa leo e iai ka ngaka e aku malako emotions e fai ele ngā duenga o le fesili ngo fesili ia li ata wena ua matala noa ina o ke vili e verify ma isi news o le kongo le pakanga mengo leo o le kele o upu makala ka akala e fai aki oi o kele o upu makala ka akala e fai aki oi e kele o kangi ia i kala ka ngaka e fai aki oi ai fa maile tandia ai fa maile tandia li ata a lea fa masaka asiata o ke le loa po le ana mafuanga o le a ofia ko masinga ai pe a ofia leo i pe a fa pe o ke loa o ke kangi vali le wingo le tala nga o singa mea e fai mea ka ngaka ia ke au o kangi nga o singa la ko ngei le ko masinga o leo fa mai o mako e le ia se nga o mako ma we are public figures we are public se e kau ai mai a mako ai mai se alo ku langa fa o le leo e aka ngia mai o kiuke lo loko e kakau mai ai e le mawhai o fia komesi ngā o kangi vali o le lau mai awa ua kangaka o le lau si e whai karia kangaka e lau mai au pe o ke corrupt pe o ke a pe o ke pau wale me ia kia whai lo kiuke ngā usau e pui le akungu pui o kai pui sau ngane mu o sa mo ako pau anga ma apau le kulafu a o leo ke wawa ai e kunga so leo solo musa mai ko kongo leo le kangi vavali ioi wa solo musa ngo o kango siaki aku e kangi a longo ya kia e kangi a bongarisa ai o su e a ko ko kongo po le a ngai kangi ai fa mai e fe kangi si o ngo kango mention na ko la ko ya o la ko e corrupt o la ko sole e ko ke o ngaru ngai ai pe o ko ngilenga Lau inga nā lele na te whai atula te tama. E o whai lale ori vai le maua lunga o kōwhinga ki kakao kupa isa pangi. Ai wa aile me kangi. O ia tangia mai peo na o whai atu. Ma i maule kaimi ngai ko inga leo. Ki ro kasi ngai leo. Ele i maua se kūlanga maua lunga o ngongi su enga. Ele i maua songa aru i luma ma songa le leadership o ngongi si. Ki ro kasi da kangaka aya o o le vale leimu. Marang kamare nga yai mua le wale nga kele so nga kulanga wadu ye a se kulanga fo ile le fa pe nga ru sa o ngi a wala sa o ngi me wa fa la nga ore ke le ore fesidingi ai se a woru o ai fa ile ko nga me fa pengi ya re a toko ore binga na le na ta fa yetu okay kai kongo le ka punga wai mo la ko wa go through i trainings ma o ongo me fa penge e re fengo fir me fa o me ia le konga la ko fa ia a me sa le ku la mai ia le par mi o fa mo la ko miska a fa ila nga go through trainings ma ko nga me fa penge e o nga ila ko e le kon ku pur mele a pe ngo fa ia ko o fenga nge o wala nge po strategies nge le fa ia le chapipi nga ia fa ia nga afia uma ia la ko nge
I te koskoso inga o whamsingonga ma suenga o la me kongu i mga upu ngai kau ke kari ai. Le kele o mga upu ngai kau kari ai asiaka. A tonu lava, te iloa le mea watupu. Pai maha ue pe ana lo loto le tō whāma ve ese le me tau le loto le hanga ma le mo le tau lama lama. E tau ma whai eli. E nana o whai atu. Whai ngō fie i o le whai ngā lea li a tau ama anai. Ma ngā o a su eso la kai mi pale mia. Mga kua o le lako o le bingiska. A ngā o a su e le la kai mi. Ana po. O maho mai wala ngō ngāra ma wha ngoa. O ngā o ulanga fu o ia o lau por kalame hui ia ma lie rou fingaro lau fionga e ma ua mangimia. E le aia ka ilo i ngā kama o mori o brandu o ngofu whai e fuara ngā post. A ma ua. Ia le anga kasi lea ma kaukonga. O le ma kaukonga. O lo ma submiti lo ma kokai kai. Mele, ke le manga o iai se mele anga i le ma au o nganga ma kulanga i makenga. Ai ngā o ngā wha ma ele ai se me fa pe nga lafo mai nyama. Ke lo lau kana le atu. Awa le o pale mia i roa fa ma wala lo. Kulowa. Na ye le fa ko o le asa kulang. Nga pa wa le o kai ka. E ma fai o e kau karasao. E ma fai fo i le loko ke le o le sunga lau le ma de ko. O nga koe a puki mai. Ma koe fa pe aku ya sa mo ia ngo mai ngai leo ngai ma o umara o so. Ale kau ke vai ai me umai transparent accountability ala wo ile vale le o inga so ai le ko ele fa ku ame o ele o defamation kulowa esa o la wa kango kuila e pa fa criminal ai ele o defamation ri ko ke fa yam ko fa kangi si mo ko ka mo mo be no enana o fa yatu Leanga o lea o ke kalangoa akua o from experience. O lea e kule lo mai la uia foi case. Ai ke sila fia le akaua. Wa how many years nga o patient mai ai le la lau o le ngari i lea. O lea upu le ai lau mei. E li whapea nga whako a kasi roa se kausanga o fiki roa. O le mea ia. Nga haru o kale hango iai kurou o kale ai o le faiso. Le nga fua inoanga, la fua se kata. O le a kao fia roa ma fai le mea lea. Ai ese le wiko hona uka. A o le kangi le whakangi se le o ri ia. Kasi ale ngei kama i fasi post. Kasi fo le kai minga whaasoa i e pale mia ngā mea. Ai wa ai io iei le mele uo mai wha. O i ngā le luku whakua. O lai wafungia vai. Lai whaafonga maka mai ka whaasoa lea. Lai makua whaafonga le maka mai. La ua whaire ko orua o le si ai. Wa lofia poko. Asiaka o lau popo lenga whoinge i me whapenge. O kanka whainga luenga lelei. Whamaongi. Koa loko. Lo kere whaisi me whapea la ke puipuia la kai kai. O la koe pupuia la kai kai ai leo la koe mua kuilpa kua la kai kai. A whaiwhi ua e se la whinga ngalo e ave mga upure. Whama vai o e ave. E kau o whama vai ma leo ai o whaila mga upure. Ai are whama vai. Se o le kofi o kaka whinga runga le lei. Papenga fo whinga runga malo, ma isi mga runga. Pui ko kai kai. Ara kai siring ko pui o le parmia ma le kapengeka. Ko minska. Ai, o kele i o mea ke vai o ki, so le kui pākua i o le au whangarunga, so. Wa le puipuia le loto, mātiratila le loto leanga, mātiratila le fia tau i masui. A le uta whai atu, o le uoho ave ruma le Supreme Court. Ai, a manino di whātou whala i ngā a whamasingo, kasi alfisiri al whamasingo. O se fake page le ngā posta i runga. A kai kai ngā, o se fake page. Awai avaku le post o le share solo pa yer koket. E kasi ala le fesili. Awai fa pe mai ele o rua yes, ele o rua o le post. O mori o Andrew Mowat o le ngoanga ngai lungo le post. Lono winga. E fasi e sala mele ke ru fakangis. A fa ya la o le ke ru approve mai o rua sa o ele la foa po ya o rua se kupi. E tongi ai o rua fonga ma me te rua fa ya.
ia provide o rua ngā mea longo winga paula le meora whape meora whamasingo ia okay e wakiria le vaenga o le mau mai proof e ke wale receiving an kupe e le lopo le mea po le mea le ova o le whae vai vanga o le ova o kala ia le whai mai ai aisa le lile ka kere i roe ka ika e le lopo le whae ova e vai vanga mai ngole ova mori o whakika ika o le moe mai a mori o le nango foi whai me ngā me runga ma whae vai va mai anga mea whapenga maybe o le fia kama fu ile le lai pi fa pe e ka o le lano langi e ia connections e mana tu mai e fa pe nga e le e ia ke e ko ki ale se ngor me le mar ke si le wo le fa fo mai anai o le wo mana tu ko ki ale se ngor le me le mar ke si foi le nga fa ia le ale tatu officer male fretua ia me ku ro ko ka uar va nga le e le bori ba wa sem le e sepe la le vaenga le ali ato mana tua mai na umana saule bori mau Samuel wa ia ile kai mua mau mai ai markala le Samuel fo mai ole la karangoanga nga mari mongi kuro ai wa umane ai sau fretua au mai lana fa matalanga mo fa se al tau te ia em fai mai le nga ke le ia ma provide mai nga evidence o mai le ruling fai mai ia pawal me ka ko por kalami nga ko fai os ko fa mali nga ia esa o lele ia me ai le fa pe se le hit and run focus pe o ko le hit and run ia di mo o ko mo mai le wing ola tala le ya tau ia o le ko ai ngai unga ngai u ye be le o e mo mai fa ko foi ta bos a ke scenario pe afa pe e kau yese mo yo me yo fa kangi se ra ulile that's it nga pawar me fa pe from singo ya okay nga wo provide mai lua statement o uma me ya nga kasenda ko ilingi me nga no receiving ya was satisfied le ko ya okay pawaran me ya ile sunga la ule mali to ya wa nga focus pe o ya morio o ngre post ya ale wa fa mai la wori ya ilingi nga ku pe nga receiving ya pawa umaro Asiata o le atotanga e atu fo i le tūranga leo iei ia sa moi a mesiri tu o polkiki vonga le a ritu le fa polkiki o mata upu avel fa msingonga e atangia mai wole ia sisi a mea e mawhaina la tō whaia ese le tō whinga fa palimia Mea lauri. This is the only way left. And it's so obvious because e moti no lava a umatu foi nei fam singonga a fa pe man ma lo le li palmia. Ia moti no foi se si lua ma singa lo li foi ia to fe me foi se lu i le fam sinonga. o ale atania i fartai nai le ataua ale atania i upu fo i na fa le li mongi ko ngol pare mengi mana tua fo a fo ile le sau toa le na fa ya ku le pare mi o ya nga e fa mai ai se i vanga o se mi o so le makore la mama o ke le pare mi ala fo na kari ko ile la ngonda uma tu fo mea fai pe umi e manga ku kamai ali mo Exactly. That's how they're playing right now, and it's so disgusting. O le mawhainga nga mingo e luma la kungu, o le mawhainga lunga e luma. Ia, o mela o ieu, ko kiki kai kuaka whaia ia pepalulu. Su ia kupe. E ko kongi e lo ia. If there are any winners in the mele o lo ia, we need to move forward as a country. And, you know, e sa o lelo sa ngonga siata. Sa kakau fo la uri ia, o kalangoy ala uri. Le fionga na palmia. E kei pei fo le menang sa ngo voya ngafi le sunga le ato. Ia le ala. You know, if he wants le mele manga oifai. Ia, ale mo le alu fa so mala uri. Why do you need to go onto these other media platforms to try and aggravate the hate? Ole mea sa o le lava vaka ko kangaka ngi mea se. Ole lava. We need to be smarter. We need to be wiser in how we operate. Yeah, o so manko vai nga le kako makau. E na taua o le winga le si fahenga mali e le mata upulea
ele I mentioning o tele o lo ye correct me if I'm wrong le to wa mi se fo nai mar fa fo me fa le tru ai o tele o mana tua na mention e la auri ngo le wori ia ile temina e ai le por kala mele na so le pule ma fa so ai e winga ile post le ai tu sai power tanga tala na manino nga fa ka ye kala ngo ar sunga le parmia ile temile o le lile o morio na pa wana ar tangata a o tele o mana tua ina pesa mention ni ngo le wori ia lona lua o le si fo I mea ta awana I tātou wha le ano I aile ia taua manai. O ai le ese mai I a li mongi, ese mai I a mawate, o iai nisi ka ngaka I le wha masingonga o le I kua le kule inga o le keisia. Nang o le wa ave runga le Supreme Court. O iai ni wha masingo I runga I o e sokanga. Mangingo I o sokanga o le li ile mfia me. Le li ile o mawate. So kanga le lei ga ilunga o yengi fa masingo o ai le ka penga masao ngiungi mala ko ngaru ru fa kasi inga ia fa ka u ur mele le sa ngo tongo ya nai o le tamo fai fo ilele ina ia fa tau nu la vale fa to ila loina o le tamo fai nga le fionga le ri pale mi ka fio lai ka ma kasol ka fio lai ngi ka ka ale to e sa le lava aka ko kilo ye il fonga il kalanga le wenge le afianga o fiame le afianga o kulepa le afianga o limong le afianga o fonkoe pe al ko fale o le la o ka ko kilo ngai le il ka upule o le ko feng press conference le parmia o skasinga ba ka ku ilalo ai o fele fa san ka il ba ngale la fa sang ka u pro ke ki o ngi ka u pro ke ki o ngi ka u ia mele le ia fa le mo ku malo mo ku so ngi me u mala o le e fa sang ka u ia la u li mari ko I parmia a le foi ku o ia afia sa mo o nga ka mo mo kwa le mo kwa vai o me ia ka fa le u ia fa e fa so ska I ka ku ki ngi ka pu ia I fam singo e fainge e fai fam singo nga fala li a fia ko li cha pipi fai fam singo nga fa sa le nga ko ru mele nga sa ma a fia le cha pipi fai mele sa faka a fia le cha pipi ko kiki ai cha pipi a fia me umangi a le a fainga pro keki le wa maka ngai o nga oi mai a ka kilo ngai I fa ka nga ngai fainge a ku le pa ma le cha pipi ko kiki a ka umai Molen kupe. Ala la mai kere kupe ala e o e fai kanga e leanga kupe. O rongo winga o le mele ka fai vanga le inga ia safa. Inga ia safa I kumalo, safa na kungu, safa Samoa. Ila kome valea ia fai. a foi o le na tonu la sa o le lo finangalo ale tawa e le se lo finangalo fa per finangalo le fio ngai ile pule ia politato producer le fia anai o le taalonga le fai le oboli ia e taalo ina ia fa se ma fo tangata fa leanga ma fo tangata ai manana o fo ile e wa I mai tali ngor fai nga malo o na ano mai le o fai nga malo ia la tau lapis ai fa tu wai umai ia vai e te tau ona solonga le lei mo le atina o le tulu ai o le vai nga pito fa nono e aka ngia mai wa amaka nga li fa ia ke lo fa unga le famsi unga kulowa o ata fa noa ia o le mele o tatu va ia le ala fo ilea o le te lea o le tatu no ta inga ma le tatu sa moa le tunu o fa foka mai fo ia tatu talo sia fa moe nga o itu malo ia o le ata pena mo la to fainga palo talaiti sa fatalua fale alili e mi fo vi mo tolo dai ele o se si ku ale o to silatu o amadua ao malepo o le lava fo ia tangata ayo e le mafai ona malolo le fai mai lava le to te fa foka tu le sa no me fo songa le ato wa le ingi kupe e la lauma ai ola ngi milionga
ka oka ngi kupe ngala laule le se kupe sa faka le wa mo re tupe sa fata le wa mo re tupe sa fata le wa e pia fo na tatou fa so ma tau ma fai e fa no fu fale sa tu ya ma ta upune I loto ma ayo fina ngalo awangi ka ko manga ku le upu fo ile le nga nga fola e ala e ka ya o ko ngolo ba count le ai langa ile or ku fanga afo ile nga fa mangingo ale la aude le maleto langa o ia le foi nga ave se mai ar fa fo nga le ama kanga fa ko afanga ngor pro ke kile ya tau le upu le fa me va tu ro tufa o le fa lo lo ka ku nga ka samo se wo pe ya ka ku nga ka ile ngi ko fa mangi fa utanga tu lo o tātou Samoa, o folanga au mai matulanga uma. Awangi ngalo ya kako, o kai me whakauruai. E le whaapea kau ke moe o ka ke iange pe o le kala ili solo a fofo vale. Po saka miki ea, po saka ke I vale. Waka pisa kenge maka maikai, waka moe ili va. E le whaapea ngare whaingo sia kako wami, o le hale wingo le whamitala. Fola ai ho ina whaataunu. E iai ya la fua, mata yala. E fai ai mea umangai, mana tua mai. It's the first ever time waku kupu in compensation ke kele fa pe ngai mor kako waku hu. E sa ola utala li eto. Sa o le First time. O le mea kongu lava ngā reo kupu ngai. Wa kamwhai vai ngai whaaleanga le le economy a Samoa. I le kaimi kongu lava wa maalosi ai. O le mukua marosi lava o le whaingange o le kamao ainga o Samoa. I o fes kamao ainga wha mai rein kupe ai whaiporo ke kele. O fe le sifuru milionga I kongo lima kausanga. O fe se maalo wha mai rein kupe ai whaiporo ke sulu milionga. Fe se maalo wha mai rein kupe ai whaile le kuko kasi le 5 milionga. Fe se maalo wha mai rein kupe ai whai pepe. Maua kupe kama ki aonga. O meia lela a makanga fa aloko lenga sa kau e kia ungo fa pesa ka ungo fia le cha pipi a ko mai la ko lo anga ia le malo I meia fa malo lango o ai o le moka le sa o ia ma le marka sa o ma fa marka le langa ngumela mai lo ko nga ka me fa pengi e le ma fai onga blame le malo le kupe a le wifo le fo ngai lu ka ko vai fole ka ma inga le saungi ya le sau le ke le nga fo central bank la ko ye po la mo len konsa nga update mali po ke malo ile fo nga nge mele we ka ma inga se ka ki lo ke ka le ofa kasio o nga inga malo ma kupe ma wa fo nga ka ko Samoa o le wala ka nge el mele ulo le fo ulo el mele fa mai ya le palmia o ko mo le 5 milionga fa ko a sia ka fa ngofie yo me e ke no le 5 milionga Samoa le 1.8 million US le ka ko yenge le 1.2 le lo pe o ko 1.3 ale fo ye ulo nga me ulo le me funga nge possible le couple menga afa pe aru ka ma ainga Samoa le mele wo yenge le last 3 months le ke nge au sia Samoa le 5 milionga le na pa wan mele fa long sile kia le mo ringa ko inga waku li poke le central bank wala nga sa li poke min muli o le lua o le fonga lua fa lua 5 le nga ka li poke le sa nge asa fo se fu 5 ma singa e ka ula ia e ka kau nga lua fa kasi ia ba ve men nga ia le bank le central bank male fonga nge mal ka nga lua nga kupe inga ia o fa kasi ma fofanga nge fa ka penge ka male mal pare mia inga ia loa ka Samoa o kupe nge fo ai pepe ma fonga nge ma pension nge lo si nge ma kanga ka le nga lo ngo limba ka sanga o ka mai kia onga ka ke le kupe ma fo me wa ru ka ma ai ngo Samoa E feita langa e lau te le o ia le maualunga le le antaua e fa pe ya kako a faya na uma mai lau oe na e to ilalo mai ma e faya ina mai lau ta inga te le iau se piliona se le tala noa fa miliona se le tala noa fa piliona wana inga lo le tatu tamau ai nga tala le tupele o nga o piliona le mele o ka ku kar kala ngoia a tala no fo ila lau le mali to ai ta ure 5 miliona
Si, pe ya mere ke sa wai le ako. It's just a 1.2 million US. Ia. E mana tua mai la. E fai si ke lor karangola ka ko par mier kai mine ke langa wa ke le lang kalor kupi. E pe ya ar bele le wutu la ima ya Elon Musk. Wale ko fia karangoa ini bilionga Elon Musk. E wa karangoa i trillions. Le ya dawa. Fai nga kalanga o yele mala malam mo le au milionga. A faya ia o le mele le na tupi le nga fa pongi sa ai ka ko ki nga wa levang ka ko au si se kar se kasi se pilionga ai wa le longa le ngumi o me ngumi so lo ai ka ia kupe ma be o mau fiso soangi ma me u manga ba ia mali dia ia ka ko mali dia ia le nga o le kara ngo fa fa le o la fa kuno pe ta to wo nga kana fa fa ila unga e ese ale fa le o ese el farkeli ai mar me ka wol pausisi ese el pausis ese el faleo ese el farkeli o le mele ku wa masang ya el karangoa fa pausis wa masang ya ile la ko karangoa fa faleo a or sa wo le fio con par bier ke ni ke le ya ko o la ko karangoa fa farkeli ko malo e yo ya tu la malana a se to tase se manatu e fai tu le matau pule ato to le email. Ia, bona i uso ia tu lo ia la to I can clearly remember al kemi le HRPP ele si ia to tongi. Ia, o la se la vava ai ele tu langa la walo ele si tanga o to tongi. Le ngata foi ngala tama ainga ke pela le milionga mal pilionga le wata totala no yai. You know, or se senga nga if I can also bring it back to Ilamele tal no mesiata tal no fa falio. Ia afa pela o famsingonga ka usanga ako. Angai ko kong ia o e asa fai pule. Ia ngal paua nga me ke moa. But buka kaunga kako aka mamai ukaunga kako. You know, we should have learned from the first 2 years of this, when FAST first came into power. Everything is dragged and everything is slowed down. I meo fa masingonga. Wa kuai e mama malaka ko me ingai, numa malaka ko ngai numa.